Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Prepara tu corazón, prepara tu mente para escucharnos muy atentamente en sintonía con Dios. Aquí escucharás la mejor música y las bellas alabanzas. La palabra de Dios. Responderemos a tus preguntas y dudas. Escucharás las mejores reflexiones. Conocerás más de los santos. Asimismo, noticias de la iglesia y comunicados de nuestra parroquia. En sintonía con Dios. Bienvenidos. Padre Carlos Rafael Eslava Morales. En sintonía con Dios. Padre Carlos. Kunan 7 de octubre, cuyas haikuna taitanchikpa bendición inche kamuanchik, imaina kunan yuarisunchik, Virgen del Rosario. ...7 de octubre, Virgen del Rosario. Chaymantari kusunchik, imaina chay kusunchik. Wak watachaman 1571 wataman rachay kuchkanchik kay Radio Takama yari kusunchik imataq chaypi kakurqa la gran batalla de Lepanto chayriki chay kamuanchik imataq chay karqa imatataq yarichkanchik chay tiempo. A ver, 1571 gran batalla de Lepanto. En aquel tiempo la flota otomana amenazada a Europa. El Papa San Pío V Dominico unió a los reinos cristianos en una santa liga. Más de 200 galeras se enfrentaron en el Golfo de Corinto. Se dice que cerca de 300.000 almas combatieron aquel día, mientras los cañones tronaban. En Roma y en muchas ciudades los fieles rezaban el Santo Rosario. Al caer la tarde, la victoria fue para los cristianos. Por eso el Papa mandó dar gracias a la Virgen María, llamándola Nuestra Señora del Rosario. Era el día 7 de octubre aquel día. Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, ayudó a los cristianos para que vencieran la batalla. A ver, kay imataq kayqa peleayqa karqa chay tiempoqa chaytaqa kuchkanchik. A ver, batalla de Lepanto chay entendenanchikpaq kuyasqaykuna yuyarinanchik imayna cristiano kayqa manan fácillachu riki karqa, puntatapas kunanpas manan fácillachu kachkan. Imataq chayamurqa chay pacha, imatataq rurarqaku cristianokuna kajaya peleayasqaku chay mar Mediterráneo chaypi. Imataq chayamurqa kuyasqaykuna yuariykusunchik, mana chayqa manam entendichuanchu kay peleaqkunata, kay batallapi kaqkunata. Yuariykunchikraq Abraham chaymanraq pasaykusunchik riki. Chaymi mamanchik Virgen Madregata yuyarispa kunan punchaw kuyasqaykuna yuyarinanchik imayna punta mantariki kay iñi manariki fácil chayachu karurqa Dios man junta china kuyasqaykuna. Chaymi kay puntapi Abraham paypas pisiyasqa iñiyninpi riki naptin manachu Dios ninchik nirqa Hamantam rurasaq achka nación tanispa. Hinatin riki pay machuchaña kasqa y señorampas mana wachakuqtaq kasqa hinaptin riki huchaman yaykusqa paypas esclavanta hapispa chaypi churiakusqa seguramente huk warmiwan chikiñuqaqa no kayna
descendiente kanjariki churikuna kanja nispariki Agar esclavan kasja pay pichuriarusja y churinriki karja Ismael y chaymantaña chayaramuntaq churin Dios pa bendecizja Isaac y chayriki Ismael pas wiñarja y huklao nación man pasakusjariki Ismael Isaac tajarexich kanchikñam no chaymantariki chayamun Jacob Esaú chaymanta chayamun Israel 12 tribus de Israel nishanchikrik kuyasqaykuna taytanchikpa llaqtan punta llaqtan pero Ismael ñataq riki huk lawman pasakusqa y chaymanta riki hallarimurqa kuyasqaykuna huk llaqta chay llaqta riki kunankama no kachkanku imataq chay llaqta árabes nishanchikriki aparecieron los hijos de Ismael y los descendientes son los árabes musulmanes chay piriki chayaramun huk profeta Mahoma chay Jesuninchikpa jepan chayamos jantaña siglo V siglo VI chay pisriki kay profeta chayamuspa chay llaqtapi kay iñiyta wiñachisqa Dios pasutinta churaykusqa no alanispa librutapas qillqamusqaku Corán chay piriki wiñakamurqaku yapurawllamanñas paykuna chayamusqaku kuyasqaykuna invasión ruraspankuriki paykuna huk klasichata iñikuchkanku manam Diosninchikta riqsinkuchu paykunaqa manam Jesuninchikta chaskinkuchu paykunaqa Mesías kasqanta Salvador kasqanta chaskichkankuchu hinaspariki invasión ruramusqaku la Tierra Santa chayman chayaramusqaku África chaymanpas norte de África chay todo Mediterráneo chaymansi chayamusqaku riki kay imperio gran imperio musulmán y España laumanpas chayamusqaku cristianokunata waqachistin dominastin chay riki karqa hatun llaki chay tiempo kuyasqaykuna siglo 6, 7, 8, 9, 10 chay watakuna chay pasakullasqa chay llaqtakunapi kuyasqaykuna chaytam yuyariykuchkanchik kunan kay batallata yuyarispa mamanchik Virgen Mariapa yanapakuyninta yuyarispa riki yuyariykuchkanchik imayna cristianokuna chay tiempo sufrillarqaku kayna waqaywan no dominación karjariki y kay chayaramusqaku musulmanes cristianokunata riqsiki waqachinko manas paykunaqa predikakunkuchu ñuqanchik hinachu paykuna obligakunku chay iñinapaq mana kasukuqkunañatataq waqachinko no qarqunku wañuchinku kunanpas kuyasqaykuna franja de Gaza chaypi manachu guerra kakuchkan cristianokunas wañullachkanku templonkupas achkañas tuñisqa kachkan chay llaqtakunapi kunan punchawkuna kuyasqaykuna cristiano masillanchikunapas huklaw llaqtakunamaña pasakullachkanku miles wawakunapas waqallachkanku chay piriki guerra kachkan Israel Palestina Jesuninchikpa llaqtanpi puni chaymi kunan yuyariykunchik mamanchik Virgen María imayna chay tiempo guerrapi yanapakurqa wawankunata consuelutapas aparirqa imayna cristiano masinchikunapas kallpanchakuspa chaypi llaqtapi pilyamurqaku espadata hapispampas imayna kayna ayllunkunata hawarqaku waqaypi kaqta wañuypi kaqta hinaspa kallpanchakurqaku ñuqanchikpas manachu chayta ruraruchwan kunan tiempopas chay wañuchiyqa riki mana mañinchu ima batallapas ima guerrapas mana mañinchu pero defendikunataqmi Diospa sutinpi Diosta hayakuspa Diosninchikta defendina kuyasqaykuna manachu chayta rurarqa no kayna Diosninchikpa profetankunapas puntata Davidpas manachu Goliatta kutirirqa Diospa sutinwan paytapas vencirqa wañuchirqa chaynamiki demoniokunaqa riki runakunawanpas chiqichiwachkanchik divisionta rurawachkanchik waqayman apachkan wawakunatapas mana huchayuqkunatapas kuyasqaykuna entonces chaymi karqa kay no batallakuna cruzadas nispa organizasqa karqa riki achka cruzadakuna ruraykurqaku
cristiano masinchikuna punta taraj imayna kay musulmankuna chayamurqa kayna reinos cristianos hinaspankus riki chaypi paykuna hatun imperiota rurayta munasqaku ipikunataq atajakusqaku kuyasqaykuna no kayna cristiano masinchikunaya imayna chay desde el siglo VII Mahoma riki chayamurqa chay santuario kachkan Meca chay riki paykuna chayamusqaku yapurallamanñas no entre los años 632 y 750 dominaron rápidamente Arabia, Siria, Palestina, Egipto, Persia y parte de Europa, invadieron España. Fueron detenidos gracias a Carlos Martel. Esta victoria salvó la fe cristiana en Europa. Paikusna riki kayna Medio Oriente perike te arurqaku riki kunankamapas kachkanku chaypi manam cristianokuna achkaqa kanchu aschachaya paykuna manchakunku y manchakuywan riki chay religionmanña pasallanku kuyasqaykuna y chaymi paykunapa predicacionin kunan kachkan ñuqaykuqa no vencisaqku lliw cristianuta nisparimanku kunankamapas kuyasqaykuna a veces mana riqsichkanchikchu riki paykunapa ima rurasqantapas kachkan fanatismo chay fanatismo mana allinchu riki no chay fanatismo apawanchik wañuchiymanpas no kuyasqaykuna chayta yuyariykuchkanchik llapallanchik kunan punchaw mamanchik Virgen del Rosario payta yuyarispa chaymi kuyasqaykuna desde el siglo XI hasta XIII chaykuna riki chay musulmanes chaykuna chayamusqaku Tierra Santa chaymi papapas kay emperadores cristianos paykunawan hayakusqaku cruzadas chayta riki rurarqaku pelearqaku achka watam kuyasqaykuna siglos y siglos 2 siglos peleasqaku imayna cristianokuna defendisqaku cristiano kayninta musulmankunañataq no chay religión nintataq no defendisqaku y kayna llaqtakunaman chayamuspanku riki manam kay Europa law llaqtanchu karqa musulmankunapa llaqtanchu cristiano llaqta riki no y kayna Medio Orientepas no Jesuninchipa llaqtanmi judíos chaypi riki kawsachkanku cristianos pero paykuna chayaramuspa chinkarachishkankuna cristianokunata judíokunatapas kuyasqaykuna y chaymi kunan yuyarinanchik imayna kayna iñiq masinchikuna huk law llaqtakunapiqa kachkan sufri llastin wahallastin wañuyachkankupas kay iñiyninta apaspanku kuyasqaykuna chaymi achka willakuy kachkan chay cruzadas nisqanchikmantaqa riki pero tiempunchik mana kanchu llumpayqa huk punchawkunañachiki chaykunata riki hawaykuchkasqunchik kuyasqaykuna chaymi lluqsimurqa órdenes religiosas militares monjekuna caballeros templarios hospitalarios teutónicos chay watakuna riki 1119 1190 chaykuna karqaku monjes soldados kayna cristiano masinchikunata guardaespaldas hina cuidayaq peregrinación tariptinkupas no mana paykuna waqaypi kanankupaq chaymi chayamusqaku riki kay peleayman chay invasión rurayta munasqaku riki paykuna achka runakuna kakusqaku chayakamusqaku 120,000 otomanos musulmanes queriendo invadir Europa, implantar su religión. Chaypi riki kay Papa San Pío V hayakullasqa hinaspansi organizasqaku no chaymana paykuna yaykunankupaq chay Lepanto llaqta Golfo Lepanto chay riki kachkan norte de Italia chay mar Mediterráneo chaypis huñunakusqaku cristianokunas pasallaqku Españamanta Venecia Italiamanta estados pontificios chaykunamanta riki pasasqaku Francia llaqtamanta Alemaniamanta 80,000 cristianos se enfrentaron a 120,000 hombres musulmanes en aquella batalla. Paykuna más achka kasqaku ñuqanchikqa kasqanchik 80,000 paykunañataq kasqaku 120,000 chaypi riki peleasqaku chay hucha patampi kuyasqaykuna chaysi cristianokuna riki chayta yachaspanku risakusqaku mamanchik Virgen María Virgen del Rosario paytaq llakullasqaku chay soldadukunapas rosarionkuta aparikuspansi pasasqaku chaypi peleayaq
y papapas hayakusqa lliw cristiano maypi kaqpas rosario risakamunankupaq kay ama piliay kanankupaq kay paz chayamunanpaq riki hawka kay chayamunanpaq. Chaymi kuyasqaykuna Proverbios capítulo 21 versículo 31 chaytapas uyariykunchik. El caballo se alista para el día de la batalla, pero el Señor es quien da la victoria. Ñuqanchikqa peleaypipas kachkanchik, qaqchanakunchikpas, mahanakunchikpas, wañuchinakunchikpas, pero pitaq chay vencenqa, victoria maymantataq chayamunqa Dios ninchik manda miki kuyasqaykuna. Kunan tiempopas guerrapim kachkanchik demonioqa, ¿no? Peleachiwanchik, dividiwanchik, demoniopa churamusqanmi kay guerrakunapas riki, ¿no? Manam Dios ninchikqa hayakunchu mamanchik Virgen Mariaqa hayakunchu kayna peleananchikpataqa kuyasqaykuna religionkunawanpas kayna peleaypi kananchiktaqa manam Dios munanchu, manam Virgen María munanchu. Pero wawankunataqa hawamuchkan ya, defendiwachkanchik ya, lliwtaqa Diospa sunquq runakunaqa riki siempre defendisqa kachkanchik, wañuy chayamuptinpas no mamanchik Virgen María chaskiykuaspanchik hanaq pachaman pusawachkanchik Diospa wasinman, Jesuninchikpa wasinman. Chayta yuyariykunchik chaysi, tardi chaykuqtaña riki kay soldado cristianukunas vencerusqaku chay musulmanes paykunata riki kuyasqaykuna y chaysi achka wañukusqaku musulmankunapas achkataqsi wañukusqaku cristianukunapas kuyasqaykuna chay batallapi riki, ¿no? Chayta yuyariykuchkanchik llakikuywan waqaywan imayna kayna cristiano masinchikunapas kallpanchakuykuspanku riki chaypi religión ninta yuyarispa Diosta yuyarispa Jesuninchikta yuyarispa defendikurqaku kay mana añin ñiñiykunamanta kuyasqaykuna chaykunatam wakin cristiano masinchikunapas o mana cristianopas yuyarinku hinaspa criticaciontapas churawachkanchik, no? Imayna iglesiaqa kayna peleakuq guerrakuna ruraq nispapas rimakunkum hermanunchikuna, pero manaya riqsiykuchkankuchu ima pasakusqanta riki chay tiempo waqaykakurqa llakikakurqa y chaykuna riki ñuqanchikpas no entendinanchik chay runa masinchikunata imanasqataq paykuna kayna peleallarqakupas chay tiempo riki kuyasqaykuna chaysi vencerusqaku cristianukuna y chaymanta riki mana chayamusqakuñachu chay Europa lawmanqa kay musulmanes, pero chayaramunkuñas kunankamaqa achka runaña chaysi paykunapas riki, ¿no? Predicación ninkachkankum kuyasqaykuna haykataq kachkanku kunan 2.400 millones de cristianos ñuqanchikanchik paykunañataq 1.900 millones de musulmanes en el mundo entero. Ñuqanchik riki achka kachkanchik kay pachapi cristianokuna, casi la mitad de los habitantes de la tierra son cristianos, ¿no? Creyentes, católicos, evangélicos, lliwllamiki cristianos kanchik. Pero ñuqanchik paje pachamchik haypamuachkanchikña 1.900 millones de musulmanes kay pachapi kawsakuchkanku. Lima llaqtapipas kachkankuñas paykuna riki, ¿no? Mezquita, templonkutapas ruraykunkuña más o menos 13.000 musulmanes kakuchkan Lima llaqtapi cercachallanchikpiña. Chaymi cuidadoan yachakunanchik wasqaykuna porque mana añin religión, ¿no? Waqachikuq runakunan paykunaqa kachkanmi, ¿no? Claro, añin runakunapas kachkankun, pero fanatismo riki kaptinqa cristiano kayninchiktas manas paykuna añinta hapinkuchu. Lliw runa mana religión pikaqa kanchik infiel, wañunanchikpaqsi hayasqa kachkanchik paykunapa rimayninpi. Chaysi wañuchispanku runakunata wañuchispanku, cristianokunata wañuchispanku, paykunaqa haypachkanku hawka kayta, más salvacionta, más santidadtas Dios nin huchkan si achka cristianota wañuchiptinkuqa kuyasqaykuna. Y además paykuna nichkanku ñuqaykuqa kay munduta dominasaqku kay wiksawanmi nispa rimakunku. Imaynataq chay seguramente rikuykunkichikmi warmikuna musulmanes warmikunaqa tapasqa chaya purinku. Chay riki kachkan machismo,
chay religión peja más machismo jawasqa kachkan, porque harikuna mandango chaypi warmikunaqa servikuqlla wachakuqlla. Chaysi huk musulmanja achka warmiyuqpas kanku y churinku hariki musulmanña rikurimuchkanku. Chaynas Europapipas achkata churiakurunku, churinkunaqa kachkanku riki musulmanes, religión daña rurachkanku. Chaymi paykunapa llamkayningu kunan kachka ñuqanchikqa warmikunata wachachisun achkata matisqanchikman hina. Y chay warmakuna riki musulmanña qhispikuchkanku. Chaysi rurayningu kachkankunan tiempo kuyasqaykuna. Chaykunataya yachaykusunchik, risakusunchik allin kawsakunanchikta. Religionkunaqa kawsankumanmi paykunapas riki, no, pero manaya kay waqachikuyqa riki allinchu, no, libertad religiosa kachkanmi llaqtanchikunapipas. Pero riki cristiano kayninchikqa sumaq, no, kikin Diospa yachachiwasqanchik, paykunapa yachachisqantañataqmi riki huk profeta Mahoma nisqan. Y hatikunku runapa yachachikuyninta, profetapa yachachikuyninta, chayqa riki pantasqa kachkan kuyasqaykuna. Yuyariykusunchikqa imaynataq kay rosario chayamusqanta kuyasqaykuna. Yuyariykunchik kay origen del Santo Rosario maymantataq chayaykamanchik kay rosario oración rurananchik, risakunanchik kuyasqaykuna. Kay rosario chayaykamanchik historia del Santo Rosario riki punta manta. Imayna profetakunapas hayakurhaku Diosninchik yachachimurqa kayta ruray waqta ruray, kaynata yachachimuy nispa riki profetakunapas yachachirqam kuyasqaykuna. Chaysi kayna qawarqanchikñam kayna punchawpas San Bruno, no, pay riki pasallarqa urquta meditacionta rurastin risakustin, purillarqa riki sapallampas y chaynas achka runakuna urqukunapi purikuqku, Santa Bibliata risakuspanku. Chaysi paykunapa oración ninkasqa salmos, 150 salmos Santa Bibliapi kachkan riki. Yiuchatas pay oración tarurajko 150 salmos chaytas sapa punchaw. Achillasqamanta tutaykunankama chay oración tarurakuqku, salmos risakuqku, liikuqku, takikuqku, chaywan puriyaqku. Y chaysi achka rikurimuptinku Bibliankupas riki mana riki aypuruyta atirqakuchu, iskay kimsalla Bibliankupas karqa, manamiki chay tiempoqa karqachu imprenta librokuna imprimiruspa aypukurunapaqpas. Chaysi riki qillqachaspanku salmokunatapas churakuqku, y wakinkuqa mana leyiqpas chayamuqkus monjikuna riki Dios kuyaqkuna. Chayamusqaku mana leyiqkunapas, mana escribiqkunapas chaypi yacharqaku, y chaysi mana leyikuyta atisqakuchu paykuna riki salmokunatapas. Y chaysi kay cumplinanpaq riki risakuqku mana salmotañachu, Padre Nuestro tañas risakuqku 150 Padre Nuestros, 150 Ave Marías. Y chaysi rumichakunawan cuentaspanku kayna kaytukunatapas no, kurpaspanku, no, simpaspanku, cuentakuqku, hayka salmotañas risakurunku, hayka Padre Nuestro tañas risakurunku, mana junja runakupaq riki ñuqanchikqa junjay sunqu kanchik junjarunchik, no, haykataña risakusqanchikpas chaysi controlakuqku kayna chunkantin risakusqankuta 150 riki juntachinanku karqa Padre Nuestro pas Ave Mariapas. Chaysi monjikuna riki risakuqku chaykunata hayakuspanku. Y chayaykamun riki huk santo yuyariykuchkanchik, a ver, kay santo chayaykamun riki, a ver, kaypi mas kachaykusunchik Santo Dominico, no, chayaykamun pay hinaspa riki Santo Domingo de Guzmán, ima watapi yachakurqa, siglo XIII, fundador del Orden de los Predicadores. Chaysi riki waqaywan runakunata hawaspa Dios tamañakullasqa, imaynatañataq kay runakunaman rimapayayman. Rimani uyariwanchu, kasukunkuchu, manam kuyasunkichu Dios nispas riki waqallaq, porque pay predica rimariq runakunaman y runakunañataq importanciatapas tomasqachu kay santo willakutin. Chaymi kunan tiempopas, no, willakullanchik, hayakullanchik, invitakullanchik,
fiesta espiritual mampas, ima jornada mampas, retiro mampas, vocaciones, jornadas, invitakuykuna kakuchkan, llaqtakunapipas, kay parroquianchikunapipas, catequesis nisqanchikpas kachkan, predicacionpas kachkan, radiontakamanpas kay mensajikuna lluqsimullachkan, pero runakunariki rumi sunqu kanchik, mana uyarikuq kanchik, mana kasukuq kanchik. Chaynas chay tiempopas, no, Santo Domingo predicación taruraptin manas kasukuq hakuchu runakuna, y chaysi wahaywan pay pasasqa kimsa punchaw, kimsa tuta oración ruraq, kay urquchaman hinaptinsi chay pirikinisqa Diosllay imaynatañataq nuqa rimasaq, imatañataq rurasaq kay runakuna kasukunanpaq. Chaypis wahaywan oración ayunota ruraspa manaña rikchayninpas kasqachu kimsa punchaw riki mana mikuspa karqa kay santunchik chay urqupi. Hinaskaptinsi mamanchik Virgen María rikuriykamusqa, hinaspansi nisqa ama fuerzaykipiqa confiakuychu, Diosman hapikuy, payta yuyari, hinaspaqa kallpanchakunki, ama qhipariychu, y kunanmi qusayki kay rosariota. Chaytam kan risakunki, risachinki, chaywanmi achka almakunata convertimunki. Chayta ruramuy nispa pay rosariota kikin mamanchik Virgen María quykullasqa Santo Domingo Guzmánman. Chay manaña atisqañachu ima ruraytapas hinachkaptin kuyasqaykuna. Chaymi kay rosario riki huk runaqa manam runapa rurasqanchu, kayna monjikunapas risakurqaku mana kayna rosario ancho, cuentaspanku risakurqaku, no, mamanchik Virgen Mariatapas yuyarirqakus, salmokunatapas rurarqaku, misterios de Cristo chaykunatas riki yuyariqku paykunapas kayna risakuspanku, meditacionta ruraspanku. Pero kikin mamanchik Virgen María kay oración taqa chayaykachimusqa kay santuman, y chay siriki santo chayta yuyarispa chaymanta riki qayaykamusqa predicación rurayaspa, y chaysi achka runa conversión man chayamusqa. Chaymanta punis, no, kay dominicos nisqanchik religiosakuna chayaykamuspanku chayta risakuqku, chaqay achka kachkan dominicos Santo Tomás de Aquino, kachkan riki Santa Catalina de Siena, Santa Rosa del Limapas, no, paisananchikpas San Juan Macías, no, chay santukunas riki risakuqku Santo Rosario taqa sumaqllataña sapa punchaw Lima llaqtamanpas chayachimusqaku kay dominicos hermanunchikuna kay devocionta mamanchik Virgen María Virgen del Rosario chaytapas apamusqaku ichuraykusqanku chay Lima llaqtapi sumaq iglesia kachkan dominicos, no, Santo Domingopa iglesia rurasqa, y chaypi kachkan Virgen del Rosario chayman siriq Santa Rosa de Limapas o Santo Rosariota risakustin. Chaychu ñuqanchik mana risakuchuan kay Santo Rosariota santukuna risakuptinku, mamanchik Virgen María rikurimos papas Segunda Guerra Mundial kaptinpas chay Fátima llaqtapi imatataq mañakurqa Santo Rosariota risakuychik. Chaywanmi hawqa kay chayamunqa para la paz del mundo. Nispariki willakurqa kuyasqaykuna mañakurqa maypipas Virgen del Rosario, Francia pipas Virgen de Lourdes mañakun Rosario risakunanchikta. Imanasqata ñuqanchik kuyasqaykuna Rosariota risakuna, Juan Pablo II santunchikpas niwanchik el Rosario, aunque característicamente mariano, es en el fondo una oración cristológica. Nispanaykuachkanchik chayta mana ñinta risiykuchkanchikchu llapanchikpas kuyasqaykuna imanasqataq kay oración Santo Rosario sumaqllaña tukunanchikpaqña yuyariykusunchik kuyasqaykuna. Taytanchik Dios Evangelio kunapi yachachiwanchik imana rurananchikta. Lucas capítulo 2 versículo 19. Chaypini kuachkanchik Virgen María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Upallayas kay chaskisqanta mamanchik Virgen María riki contemplakuq sunqullampi.
Chaymi rosario ruraj contemplación kanan. Pitataq ñuqanchik contemplana mamanchik Virgen María hinaya Jesús pa vidanta. Pitaq riqsiykurqa Jesús ninchikta, pi apostoltaq riqsirurqa Virgen María hina. Mamanchik Virgen María riqsin Jesús taqa lliw apostol manta masta, porque pay chaskirqa wiksallampi, aparirqa wiksallampi. No, y Santa Isabel pas Jesús ninchikmanta rimarqa Virgen María man, chayta pita uyarirqa, pi apostolta uyarirqa, mamanchik Virgen María miki. Simeon tapas pita uyarirqa chay templopi, kuyasqaykuna mamanchik Virgen María miki. Chiqnipqankutapas Herodes pa wañuchin munasqantapas pita musyarqa, escapachirqa maman miki. Jesuninchikpa yachachikusqanmanta, rimarisqanmanta puni pita uyarirqa Dios pasiminta, mamanchik Virgen María miki. Pitaq yacharqa ima gustu chantapas Jesús ninchikpa no munasqanta mikuynintapas pitaq riqsin, pitaq yachan mamanchik Virgen María. Pitaq ima yakullatapas haywaykurqa pisipasqa kaptin llamkallaptin chay taller San José taytanpa tallerninpi llamkallaptin hasta los 30 años. Pitaq servillarqa, hawarirqa, uyarirqa mamanchik Virgen María. Pitaq templopi Jesús ninchik chinkaruptinpas chaypi yachachichkasqa doctor kunamampas, yachakunamampas, pitaq chaypi kuyasqaykuna uyarirqa, yupaycharqa Dios ninchikta, mamanchik Virgen María. Chaymi, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, Mateo 6:20. Allí estoy yo. Iskayllapas, kimsallapas, Dios pasotimpi, huñunakunki chaypim kachkani nispaniwanchik Jesús. Mamanchik Virgen María mana huchayo hanak pachapi kachkan cuerponten almanten. Payqa manam cementerio picho chutarayachkan. Payqa ñuqanchik hina runa kawsakuq kachkan kuyasqaykuna. Ish ñuqanchik hayakunchik mamanchik Virgen Mariata hinaspaqa iskayña rikurinchik naptin Dios ninchikqa chawpinchik piña kachkan. Chaymi Santiago capítulo 5 versículo 15. Orad unos por otros, la oración del justo salvará al enfermo, ayudará a los demás. Kaypini kuachkanchik apóstol Santiago, ñuqanchik resakusonchik, lliwpaq, ayllunchikunapaqpas. Ñuqanchikpas mañakunchikmi oracionta rurapamuay oracionta yanispa, huchasapa runakunatapas mañakuankiko mañakuchkanchik. Mamanchik Virgen María, kawsaq runa kachkan. Y kaypi taytanchikpas simi niwachkanchik. Yanapanakuychik oracionta, hayakuychik. La oración del justo salvará al pecador. Mamanchik Virgen María, oración en yanapawachkanchik illapanchikta. Chaypami hayakunchik mamanchik Virgen Mariata. Manam Dios tajina hapispacho. Y manasqa payqa Dios pasiminta junta chisqanraykum kuyasqaykuna. Chaytaya yuyarisonchik llapallanchik kunan punchaw kuyasqaykuna. Chay Santo Rosario rezakuspaqa yayaykuta rezakuchkanchik chaqayakachkan Mateo. Evangelio Mateo capítulo 22 versículo 39. Kachkan Evangelio San Mateo capítulo 6 versículo 9. Chaypirik kachkan Padre Nuestro kuyasqaykuna. Ave María Lucas capítulo 1 versículo 28. Lucas capítulo 1 versículo 42. Ángel parimarishan Santa Isabel parimarishan mi chay Ave María. Manam Virgen María pa rezakushanchu kuyasqaykuna. Chaymi si Ave María te rezakunchik hinaspa pitataq yuyarichkanchik Jesús ninchikta miki kusichiwasqanchikta chayamusqanta yuyarichkanchik. Yayaykuta yuyarispa pita yuyarichkanchik Dios Yayata, Dios Churita, Dios Espíritu Santuta. Y chaymi kay Santo Rosario kuyasqaykuna hatun contemplación, oración cristológica nispanaykuanchik. Papa San Juan Pablo II, imaynataq chayqa kayna oración taruraspa mamanchik Virgen María wankusqa Dios manrichkanchik, Jesús manrichkanchik, Jesús ta yuyarichkanchik. Chaymi kunan punchawpus yuyarinchik misterios dolorosos. Chayta yuyarispa umanchikpi sonjonchikpi kananriki Jesús ninchikpa kaypi wajallasqan, oración rurasqan, huertopi kasqan. Kayna umanpipas corona chaskisqan, cruz aparisqan, cruzpi wañukusqan, chaytam yuyarichkanchik misterios dolorosos. Manam mamanchik Virgen María tacho paywan kusqa cruz pachakinpi kaykuchkanchik Jesús ninchikta hawaspa graciasta huspa. Chaymi chay Santo Rosario contemplar la vida de Cristo.
Cristo pavidantam hawachkanchik chay oración achka Ave María rezakuspapas, Padre Nuestro rezakuspapas, ñujanchikpa sonjonchikpis kanan omanchikpi kanan la vida de Cristo, misterio de Cristo, chay kachkan misterios dolorosos kunan punchao Santo Rosario rorananchik pajariñata kachkan misterios gloriosos pero que hawaikunchik Jesuninchikpa resucitas janta hanak pachaman pasakus janta Espíritu Santo kachamas janchikta Santa Biblia manta miki chay oración chay kamanchik y chay si tiempo chakaptinja chay kunata Biblia kunata hawastinse Santo Rosario taja rezakuna contemplaspa kaina lectura kunatapas ruraykuspagra rezakuita hallaykunanchik tiempo chakaptinja imañinmi chay misterios gozosos kusi misterio que soninchikpa chayamos han ángel willakus han manta Belempi nasikus hanta temploman risjanta yarichkanji kay misterios gozosos kusiko y misterio chaymanta misterios luminosos San Juan Pablo II kikin santo ni kuachkanchi contemplacionchi Jesús tapas Eucaristiapi San Juan Bautista pa bautizashampi Monte Tabor chaykunapi nispa ni kuachkanchi sumaklataña no predicasjankunatapas uyarizunchi Jesús tanispa. Entonces, Santo Rosario suma oración kachkan. Mamanchi Virgen María Ancuska, Dios magrinanchi. Chaymi Rosario significan ramo de rosas. Imaina Santo Yogmampas ñojanchik rosas chawan waita chawan rikuspa kusi kachinchik. Regaluta hina huykulanchik ronamasinchikuna chaywampas kusiriku. Chaysi kay Santo Rosario huk waitacha apachikunanchik. Huk mana huk chayacho. Achka waitacha ramo nishanchik rosario chaymanta jamon rosa rosario ramo de oraciones ramo de rosas kuyakuyninchik mamanchik Virgen María manchachis hanchik Dios man apachikus hanchik Jesús man apachikus hanchik sumak oración chaytaya rurasonchik sapa punchao Santo Rosariota ñuqapaqpas resakamuychik Santo Rosario an purisunchik maypipas callipipas tupasonchik Santo Rosariota resakustanchik apunchik Dios hankunawan kachu Dios yapa Dios churipa Dios Espíritu Santo pa sutimpi kuyasqay wawqipanillay. Llegamos a la parte final de tu programa En Sintonía con Dios. Has escuchado muy atentamente. Retornaremos con mucho más en la próxima emisión, solo aquí en Sintonía con Dios.